Tiga minanyi Paulo do ki ukay do loma. Rakwa watwatakam ikalima na suikarwa. Ya teriran na yamak deng sunu neja mata do tuam sidungan ta siraw ya pamal masunu neja mata do tu. Kaburana nui karaut da do varita. Ta begena katau utau nak menta. Manakem tau kapasari tasu akmati kak tudu cinai. Tauri kara padu unu-uneda amraradi nyamata dutu. Tasi Yes Kristo ranam bekenau katau taunau manakemna. Hak mensuciring dosu isyo. Manyirengam u avavida jimunu tawam mai jakun. U ciri-ciring dosu isyo ayadum ketam. Yama mimina yanaina nau jaten nyamata dutu. Upipi pangayan nunangam ikait jatena miigan dengan nyamata dutu. Kasarita hamna nalaso ituruna jaten nyamata dutu. Inawi no si sidungan na inyo nyamata dutua yapuan no sara-saraita hayama pait so unu-unedta. Inawi no si inaragan nyo si Yes Kristo api asui cicirawata icakman nyo yasa katauso ununod. So ikalubot nyo arumuarwi siya matadutwa ama na ni Yes Kristo apan nyo siringunta. Makapiyaka mo so nakanakam kaduan din nyo. Tayakman sang si Yes Kristo api aso nakanakam jatan. Tawris sarayanda niya matadutunu tau. Nak menyuan taunan nyai ni Kristo do tiragmam sidungan na utau do yutaya maka teneng do kanuyung nan niya matadutwa mangununung do minaciring na do ini napudanu kakwapa. Uy kadwa nanu napipipa ngayon no nanyai ni Kristo sidungan na inyo abekena tau do yutay aso marino pangangasyan na niya mataduto. Tamanirang do sa isyam. Uriwo anu dan kujimua arwarwayi na isari. Doyanan danu bekena tau do yutay. Manirang pam inyura na bekena tau do yutayam. Maciranud kamu do isri atawa sumarayan. Manirang pam inyura na bekena tau do yutayam isari nyo panyirsiringenta. Inyura na tau do tiragmam arwarway nyo siya mataduto. Manirang pasi isayam may itutuwaw sivuvung nano may ngaran so yesi. Iyaw may matmat ngano bekena tau do yutay. Amuriwo piyanangandan niya no bekena tau do yutay. Inawi no si ituruna jinyo sarasarinan niya mataduto. Si kanuyung nyuran na masari sununada may ganangan niya. Do nakasidong jinyo no sere. Mga kakte, kuanuyungan ninyo yapi yaso yakapay siya. Ayam matete nga yam vavagado kadwan jinyo. Amuti gamilan na yam di kuna na yutay wawo ciring kwa inanaw ko jinyo. Doya makakadayan nyo padya tap-tapapari. Tananyipam na kanyakan niya matadutwa lamlam suy na ni Yes Kristo yami varido bukena tau do yutay. Suya kuy kakmi mapatanatan ng suking kingatao. Ayami limuang no mapasariya ciri-ciring na ni yamatadoto. Inawi no si akmi king siraw bekena tau do yutay. Ay sari na niya matadoto. Taniblis na ranaw no sayrewo ununida. Suy kanuyong darana abuso raratanduta ngayon na niya matadoto. Yakun na macilubot di Yes Kristo. Amurewo kuy karwi ayam absuvari niya mataduto. Uyamak dengaya kuy pancam niuyatan na yakun ni Yes Kristo ya sumidong subekena tau do yutay.
ayong manudji yamata dutu. Ni sidung na yakendu makakadiyabari, akano ni pilimuangan kunya. Sunyi kuyat ko mapivari sumapi rukabavari do, kanyi umuyat nadyaken no sere. Amuriw ni papuan kusyado Yerusalem, akangina do ididi ko, uya ko pilimuangan no mapasarya ciri-ciri na ni Kristo. Unikakrakwa angaya na milimuang no mapasarya ciri-ciri ngam, doji dapat ni makamiringi so mungani ji Kristo ili. Takudjakranu kapirwa kuso nyangayan darana ni mang nanawu. Tama niring dosuisyam siraran na dyan ni makamiring pasyam mamiring darana. Sui pakateneng darana do manu yung nga nanawu. Uya ko dyan ni mga iya tumitajin yu do dangam. Kui pili muang ciri-ciring na niya matadutudo. Ya paji makasing kadya matadutwa. Tigus sa kaidi. Am kuna ni pakavusu vari kudu dya. Sukuna yang iya tumitajin yu. Kaya kuna muna yam nakenakemsu kangi kujin yu dudang. Am nusimangi kurana do sipan niya pungswam. Mangi kusariin ninyo. Jabu kajita na raya na makacita sukaduan jaten na. Ala sidungan nyo pa yakenami pangidu angayan ko. Am kumi pangi pascay kwaya du Yerusalem. Asumidung suyam rarali niya matadutwa tau. Tasirami iking-king ukyo kay dumachitun. Akadu akaya. Sunyerpi. Ayada isidong su abu sunyerpi asinjado Yerusalem. Uriran nam nakenakem daw kasidong dasira. Hammano yung kasidong daso yamakasya tawudu yutay. Tawu bekena tawudu yutayam macibunung sirado ari-arilunan niya mataluto. Hamurewu pantandan niya so isidong daso makcinatawudu yutay. Si matika kun na ituru king do sinjado Yerusalem mangi kun na citaan inya kangi kun na do sipanya kukaten ngan tasi mangi kujin yududangam haraku sar-sarita ay tur na jaten di Kristo mga kakte kupangurayan si Yesus Kristo panyirsiringan ta kanuseri ayamantan yaten su pangalilawan ta. Inawi si ipinurinyo yakin. Ipinurinyo yakin. Akajida manaptan jakin no. Di manaralia tawa mivaw idu yutay. Akasari dano sinjado Yerusalem nga. Maapso king-kinga yakuyang ijira. Nusiapyagin na niya matadutuam. Uriw ikasari ko amang ijinyo dudang. Amachigagajin nyo. Inawi si macikaup jinyo si yamata dutwa yaman tanya tensu ikapiano ununed ta. Amen.